ліпчили. Ahí asiento aquí. Asiento yo aquí. Barbosa, Don Parado, Rodrigo. Hola, buenas. Pagasimei. Valla. ¿Todo bien? Chus. ¿Todo bien? Ya no de gordito. Ha vuelto delgado, ya no de gordito. Muy bien, ¿cómo estás? Qué alegría verte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Por ahí, por ahí? Sí. Marcelo, jogo contra Inter Movistar, aqui problema. Não aqui? Один. 11. 8? 8. Окей. Хорош!
passe! Líder, passe! Ve, pai. Vamos del juego, de la situación. De lo que está ocurriendo. Boa, pai, deixa eu tirar foto. Começa com calma. Ah, tu vai tirar aqui? Não, no hotel. Vou levar tudo lá pra tirar foto. Нормально, да. Первая тренировка вообще. Уже адреналина уже другая, желание другое. Поэтому хорошо. Все, я думаю, мы используем весь время. Já vai só ganhando 1.500, alemão. Aí é loucura. Já, meu. Mini Duque. Famoso menino.